Mwiriwe neza nshuti za Freefarm TV, twongeye kubaha ikaze kandi tunabashimira mwese mukomeje gukurikirana inkuru ndetse n'ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha, muraba agaciro kuri twe. Hanyuma inkuru tubafitiye niyo muri Rulindo, aho umugore yashyuhije amazi agahengera umuhungu wasinziriye akayamumenaho. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gicumbi kuri wa mbere bwaregeye urukiko umugore w'imyaka 47 y'amavuko utuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kinihira, akagari ka Marembo, umudugudu wa Kigali, bumukurikiranye gutwika umwana yibyariye akamwangiza isura no mu maso, akamwangiza isura yo mu maso amuhora ko bamubwiye ko yiba. Icyaha uregwa ngo yagikoze ku itariki ya 11 Ugushyingo 2021 ubwo yahengeraga umuhungu we aryamye w'imyaka 19 y'amavuko, agashyushya amazi yamara kubira akayamusukaho akamwangiza bikomeye isura ndetse no kunda. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko umuhungu we yumvisha ahiye agashindukira hejuru avuza induru, abantu bakajya kumutabara, agahita ajya gutanga ikirego, nyina agatabwa muri yombi. Uyu mugore mwibazwa rye yemera icyaha akavuga ko ari shitani yabimuteye, ko bwari uburyo bwo kumuhana ngo atazongera kwiba, umujinya wamufata agahita amutwika. Ubushinjacyaha bugira buti ibyo avuga ugasanga nta kuri kurimo, kuko umuhungu we yamubajije icyo ashyuhirije amazi akamubeshya ko ngo ari ayo guha ingurube. Bigaragara ko yafashe umwanya uhagije wo kubitekerezaho kandi azi neza ko ari icyagenwa n'amategeko. Iki cyaha nikiramuka kimuhamye azahanishwa n'ingingo y'121 y'itegeko nimero 68/2018 yo kuwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Andi makuru tubafitiye nayo muri Muhanga, umukecuru yapfiriye mu kiliziya yaje gusenga. Umukecuru w'umurenge wa Kibangu yitabye Imana ari muri kiliziya asenga ku cyumweru tariki ya 28 Ugushyingo 2021 muri Paruwasi Gatolika ya Kibangu. Amakuru yatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu Gakorere Elaste avuga ko umukecuru witwa Maniteze Emilienne w'imyaka ibaruka muri 70 yari yaje mu misa ya mbere igezemo hagati mu masaha saa 3 agafatwa n'iseri kitura hasi mu rusengero agahita yitaba Imana. Amakuru yatanzwe n'abaturage ndetse n'umuryango wa nyakwigendera aravuga ko yarwaraga indwara y'umuvuduko w'amaraso kandi yafataga imiti imworohereza. Gakwirira avuga ko nyuma y'uko inzego z'umutekano zimaze gukurikirana icyo kibazo, hemejwe ko nyakwigendera ashyingurwa, kuko amakuru yatanzwe agaragaza ko nta kindi yaba yazize usibye ubwo burwayi yarasanganwe. Agira ati n'ubundi mukecuru yarasanzwe yivuza indwara y'umuvuduko w'amaraso, asanzwe anagendana imiti y'ubwo burwayi. Bagerageje kumujyana ahantu ngo bamuramire ahita ashira mu mwuka, nta kindi kintu gikekwa ko yaba yazize. Rero hemejwe ko ashyingurwa ku 29 Ugushyingo 2021. Gakwirira yihanganishije umuryango wa nyakwigendera anasaba abaturage kurushaho kwipimisha indwara zitandura, kuko ngo hari igihe umuntu aba arwaye ndabimenye yarwara akaba yahasiga ubuzima. Ku bijyanye no kuba hari uburyo bwashyirwa bwo gutabara vuba ahahurira abantu benshi ngo buragoye ko haboneka abaganga, ariko hari urubyiruko rw'abakorerabushake bakurikirana bene abo bantu. Ngayo nguko ni muri babaje twihagarishije umuryango w'uyu mukecuru, kandi uyu mukecuru Imana imwakire mu bayo. Murakoze, mukomeze mudukurikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha, turabakunda.